ṱanganedziwa kha mathematics nga Tshivenda kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri ḓo vha ri tshi khou ita zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi ndi simplify. Ndi ḓo humbela uri vha thetshelesese musi ri tshi khou ṱalutshedza hei simplify, ngauri tsha ndeme a si u ita mbalo dzi nnzhi, tsha ndeme ndi u ita mbalo nthihi wo ṱalutshedza midzi kana the root ya simplify uri ndi ri shumisa hani simplify. Nga nḓila ine ra khou tea u funzana ngayo ndi nḓila ine musi ndo vha funza heyi mbalo nthihi ndi vha ndi khou lavhelela uri vha kone u sala vha tshi shuma dziṅwe mbalo u ya nga vhunzhi. So kha simplify ya ṋamusi, before ndi si thuya kha simplify, ndi si thu shuma heyi mbalo, ndi ḓo thoma nda ṅwalulula milayo ya dzi fraction rule, ngauri simplify heinoni ine ya vha uri ndi simplify ya fraction i ṱoḓa vha tshi ḓivha fraction rule. Ri khou pfesesana thiri? Zwi ndeme u ḓivha fraction rule. Ri na fraction rule yo thoma kheiḽa ro i ṅwala ine ya khou ri a over b plus or minus c over d. Ndi hezwiḽa zwine nda khou amba, a over b plus, hu nga vha plus, hu nga vha minus hafhaḽa vhukati, c over d, it's equal to, ndi hune ri tshi shuma heiḽa mbalo ngauri base a dzi fani. Zwine ra ita, hei d i timesana na a, hei b ya timesana na c, dza dovha dza timesana nga mini, nga tshadzo. Zwi amba uri phindulo yashu i khou sala i tshi khou ri mini, ad plus or minus, zwi tshi khou tou ya khou ri vho fhiwa tshiga tshifhio, bc divide by bd. Zwino mulayo wa amba zwone. Hei ya vhuvhili ri tshi fhedzisa zwi amba uri ni i ḓo ri a over b plus or minus c over b. Zwine zwa khou amba uri ngori base dzi a fana, ri dzhia base ine ya vha uri ndi nthihi, base ya hone ndi b, i ḓo ya dividana na mini, na a minus c kana a mini, a plus c, zwi tshi khou ya khou ri vho fhiwa tshiga tshifhio. Then ri na musi ro fhiwa fraction, mara i division, kha vha ri ndi 210 u itela uri ri si tsapo kule kulevho ri tshi kha ḓivha mathomoni. Ri ḓo dovha ra i ṅwalulula milayo arali ri khou swika fhethu hune ha vha hone, u itela uri vha zwi pfhesese zwavhuḓi uri ri shumisa hani kana ri applyisisa hani heiḽa milayo. Ngauri kanzhi vhathu vhane vha wana hedzi mbalo dzi tshi khou vha balela ndi vhathu vhane vha 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 si khou kona u pfhesesa milayo. Wa vhuya wa pfhesesa mulayo, heyi mbalo i vha yo no leluwa nga nḓila ine a hu tshena upfhi i nga u ruvharuvhisa, a hu tshena upfhi i nga u ruvharuvhisa. Ro fhiwa a over b ya dividiwa nga c over d. Zwine ra ita kha heiḽa mbalo, tshithu kana tsha u tou thoma ndi u tshentsha division. Musi division yashu i tshi tshentsha, d i mbo ḓi gonya nga nṱha, c ya mbo ḓi tsa nga fhasi. Ndi hezwiḽa zwe ra ṅwala hafhaḽani, ndi mulayo wa fraction rule. Musi vhukati hu multiply, hei ya nṱha
dzi terms nanga tshadzo dza fhasi dza ita mini, dza terms nanga tshadzo. Ndi mulayo wa fraction rule. Zwa zwino ngori ro fhedza u funzana milayo, u humbudzana milayo, milayo ndi milayo ine i funzwa ngei kha vho grade 9. Ngori ro fhedza u humbudzana milayo, zwa zwino kha ri nambe ri mbo ḓi bvela phanḓa na phindulo ya mbalo yashu. Zwi ndeme uri vha tshi ita simplify vha vhe vha tshi ḓivha milayo ya fraction rule, vha vhe vha tshi ḓivha mulayo wa factorization, vha vha tshi ḓivha na milayo ya simplify. Milayo ndi yone yo faraho uri vhone vha kone maths. Arali vha ri vha tshi vula bambiri vha wana bambiri ḽi tshi nga ḽi khou vha konḓela, ndi nṱhani uri a vha ḓivhi mulayo. Ri khou shuma heiḽa mbalo, ri tshi tsa na heiḽa mbalo, arali hu na tshithu tshine a ri tea u tshi hangwa is equal sign. Equal sign i tea u dzula yone. Zwi amba uri ri tshi tsheka hafhaḽani tshiga, ri ḓo thoma nga u shuma holu lurumbu lwa kha left hand side uri mbalo i si ri kanganyise. I ḓo ri 1 is over, zwi amba uri heiḽa 4 over 4x minus 4 i kha tshiimo tshine i khou factorizea, lune ri tshi factorizer i ya tenda uri i mbo ḓi vha mini, 4 into x minus 1 plus, ra tsheka hedziḽani mbili ngori ri khou lwela uri ri vhe na mini, ri khou lwela uri ri vhe na same base. Ri tshi tsheka hedziḽa mbili ri ḓa ra tsheka zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi lowest common factor ya 8 and 6. Factors dza 8 ndi 1 na 1, ine 1 na 1 ri nga si vhe ra ṱwa ri tshi khou ṱwa ri tshi amba ngadzo. Ndi 2 na 2, ndi 4 na 2, I think 4 ya dzhena kha 8, 2 ya dzhena kha 6, yes, ndi 4 na 2. So ra tsheka ya fhasisa ine i ya dzhena kha hedziḽa mbili dzoṱhe, ri songo vhala 1, ra wana uri ya fhasisa ndi 2. Zwi amba uri ri khou shumisa 2 u divider 6, ra salelwa nga 3, ra shumisa 2 u divider 8, ra salelwa nga 4, into x minus 1, ra dovha ra kopolola hetshiḽa tshipiḓa tsha phanḓa ri tou ralo. Now ndi tshifhinga tsha uri zwino ri yo attenda a fraction rule. Sa zwe nda ambisa zwone, zwi ndeme uri ni vhe ni tshi ḓivha fraction rule musi ni khou shuma heyi mbalo. Kha ri mbo ḓi ya ri attende fraction rule yashu. Oh my god, fraction rule yashu, fraction rule yashu yo ima nga nḓila ine ri na base mbili dzine dza khou fana. Base yashu ndi 4x, ndi 4 into x minus 1 na 4 into x minus 1. Ri kha ḓi shumana na hetshi tshipiḓa tsha kha left hand side, and ro tendelana zwavhuḓi vhuḓi uri arali ni ya ri fraction rule yashu ya ri a over b plus c over d, zwi amba uri hezwiḽa zwithu zwi vha zwi tshi khou eḓana na mini, sorry, not c over d, c over b. A thi ri dzi base dzi khou fana, ndi b heiḽani, ndi b. Zwi amba uri phindulo yashu i ḓo mbo ḓi ḓa i tshi khou ri ni, ri dzhia base nthihi ra ṱanganyisa dza nṱha dzine dza vha uri it's a and c. So kha ri tsele fhasi nyana, zwi amba uri hafhaḽani zwine ra khou dzhia zwone, ri khou dzhia base nthihi ine base heyo nthihi ndi 4x
ndi 4 into x minus 1 ndi 4 into x minus 1 ra ṱanganyisa hedziḽa dza nṱha nga tshadzo ine ya vha uri ni it's 1 plus 3 minus 1 x squared minus 1. So mara heiḽa x squared minus 1 ndi vhona ungari kha ri nambe ri factorize ri si tsha tsa nayo yo tou rala u itela uri ri save tshifhinga. Ri na factorize ine yavha i tshi ri ni a squared minus b squared ndi mulayo, ndi mini? Ndi mulayo. Zwi fana na a minus b a plus b. Zwi amba uri ni hetshiḽa tshipiḓa tshi fana na musi u tshi khou pfhi ni x squared minus 1 squared, zwine 1 squared ndi 1 squared, zwine 1 squared is 1. So zwi necessary uri vha ṱwe vha tshi ṅwala hafhaḽani. So ri ḓo ri ri tshi yo tsa nayo iḽa mbalo hafhaḽani ri tshi khou factorize zwine zwa vha uri ni ndi x squared minus 1 ndi ḓa nda vhea x hoṱhe, nda vhea zwiga zwanga hoṱhe, nda vhea 1 hoṱhe. So now ro selwa kha vhari ndi i ṅwalula zwavhuḓi nga hafha fhasi mbalo. Mbalo yashu yo no vha kha tshiimo tshine ya khou ri it's 1 plus 3 divide by 4 into x minus 1 minus 1 divided by into x minus 1 x plus 1. Ndo zwi ṅwala zwa lapfesa, but it's fine. Kana kha vhari ndi dzhie heiḽa 1 ndi vhee nyana vhukati uri vho isi to tovha matungo. Okay, na zwithu zwa nda ṱalutshedza uri a ri tea u zwi hangwa zwine nṋe nda khou zwi sia ndi equal sign, a ri tea u i hangwa. Now kana zwino ri tshi swika kha hetshiḽa tshipiḓa ri khou yo tsheka zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi highest common factor. Highest common factor ri khou tsheka zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi highest common factor kha side ine ya vha uri ni ndi ya nga fhasi. Zwi amba uri ri khou tea u maker sure uri iṅwe na iṅwe i re hone nga fhasi i khou tea u representiwa. Okay, uri mini mulayo? Ri na 4 ro i representa, ri na x minus 1 ine nayo ri khou i representa, ri na x plus 1 ine nayo yo representiwa. Zwa vha zwi khou amba uri zwa zwino ri na tshiṅwe na tshiṅwe ende tsho representiwa hafhaḽa fhethu. Now nga nṱha ri na 1 plus 3 ine ya vha heiḽani ndi 4 thiri. Ahuna need uri ndi ṱo ndi tshi ṅwalulula hafhaḽa, o tea ndo ṅwala na hafhaḽa ndo mbo ḓi ṅwala 4.
Apa noni hauna need uri nding'oulesa 1 plus 3 ndikuti ing'olesa 4 kana kavari ndithome rumelanyana murahu ndiṅwalulule zwavhuḓi. 4 3 plus 1 yovha 4 ra i divide nga 4x minus 1 minus 1 kutokopolola apa x minus 1 ri ḓivha uri y zwithu zwanga ndi tshi zwi ṅwala zwi tshi mbo ḓi pfhuka division ya nda i ita zwi ri ḓanda ḽanga ndi ḽihulu x plus 1. Okay, now uri mini mulayo wa fraction rule? Mulayo wa fraction rule u khou sumbedza uri a over b minus c over d zwi fana na musi e zwi eḓana na ad minus bc divided by bd ndi mulayo. Zwi amba uri na hanefhaḽa heyi i ḓo tea u timesana na heyi lune before this two times ana 4 na 4 dzi khou fana ḓo khanselana ha sala 1 zwi amba uri 1 i khou vha yone ine ya ḓo timesana na mini na hezwiḽa zwithu ra yo vha na x minus 1 x plus 1 ri khou sala ri na hezwiḽa zwithu minus x minus 1 a thi ri 4 na 4 dzo khanselana fhaḽa so ri khou ṱoḓa lowest common factor ine yo khou sala i ine ya ḓo sala i x I'm sure vha khou zwi vhona hezwiḽa zwithu zwine nda khou ṅwala x minus 1 okay ndo dza fhasi dzo multiplyana nga tshadzo u tou fana na hezwiḽa zwe bd ya ita kha hezwiḽa dzo multiplyana nga tshadzo zwi amba uri zwine ra khou sala nazwo hafhaḽa u swika zwino hetshi tshipiḓa na hetshi tshipiḓa dzi ḓo ṱusana hezwi dzi tshi ṱusana sorry hafhanoni heinoni a iho thiri reason isiho ndi ya uri ndo sumbedzisa uri ri ṱoḓesa highest common factor iṅwe na iṅwe ya representiwa so x minus 1 ro no i represent hafhanoni so x plus 1 nayo ro i representa so a huna need ya uri ri represente luvhili heiḽani dzi khou khanselana ri khou salelwa nga hezwi dzi tshi khanselana u sala 1 ri khou salelwa nga x plus 1
na 1 yosala uri dzi cancelane dziḽa dza nṱha nga ngeno fhasi u ḓo ḓi sala x minus 1 x plus 1. So kha hetshiḽa tshipiḓa tsha nṱha vhone vha zwi ḓivha uri arali ro fhiwa mbalo i tshi khou ri 2 into a plus b, for example, zwi vha zwi tshi khou tou amba fhedzi uri heiḽa 2 re nga nnḓa i vha i khou thamisana na a dza nga ngomu, ngauri hafhanoni zwi fana na musi hu na times, mara arali hu na minus kana hu na plus a ri dzi taimisi, a ri expand brackets. So nga hafhanoni murahu zwi fana na musi na 1 ine ya khou thaimisana na mini na hezwiḽa zwithu zwi re nga ngomu, lune dzi tshi thaimisana na hezwiḽa zwithu zwi re nga ngomu, riṋe ri khou saleliwa nga x equals to i songo hangwiwa, riṋe ri khou saleliwa nga x, 1 times x i khou vha mini x, and 1 times 1 i khou vha mini 1 minus 1 ra zwi divide nga same thing. Hango hezwo ndi khou ṅwala vhone x minus 1 x plus 1, then 1 na 1 zwi ḓo tea u ṱusana ha sala 0, ra salelwa nga x divided by x minus 1 x plus 1, ambo ḓivha u guma ha mbalo yashu. Ra nga humela murahu futhi ndi tshi khou dovha nda ṱalutshedza ri tshi tsheka mbalo yashu khezwiḽa ra wanulusa uri mbalo yashu nga fhasi ina for x, ri khou thoma ngo shuma tshipiḓa tsha kha left hand side sa vhunga Bodmas rule i tshi sumbedza uri ri thoma nga addition ra ḓa nga subtraction. So ra thoma kha side ine yavha na addition, ra ḓa ra shuma 4x minus 4 ra i factorizer yavha 4 into x minus 1 ra ri plus, ra vhona uri ndi ifhio factors ya 6 na 8 ine ya vha uri i ya fana ino dzhena kha dzoṱhe, ra wana i 2, ra ri okay ri khou divide 6 na 8 nga 2, ra salelwa nga 3 na 4. Reason yo divide ro vha ri khou lwela uri ri sale ri na same base, u fana na heiḽani ya 4 into x minus 1, nangoho ya ri tendela ra sala na 4 into x minus 1. Ri tshi bva hafho ra pfukela kha tshipiḓa tshi no tevhela, ra sumbedzisa uri ri ḓo zwi ṅwala zwoṱhe zwavhuḓi zwo ṱangana, ri tshi khou dzhia base nthihi sa vhunga ro tendelana uri mulayo wa fraction rule u sumbedzisa uri a over b plus c over b, ngauri base dzi khou fana ri dzhia b nthihi ra ṱanganyisa dza nga nṱha. So ra dzhia 1 plus 3 ra dzhia base nthihi kha 4 into x minus 1 ra minusa na 1 ra factorizer x squared minus 1 ine yo sala i tshi khou ri x minus 1 x plus 1. Hezwo arali vho ita factorize vha ḓo vha tshi ḓivha mulayo wa dzi product. Ri tshi tsela fhasi ra mbo ḓi ri 1 na 3 dzashu dzi tshi ṱangana dzi mbo ḓi vha 4, lune 4 na 4 dzi ḓo mbo ḓi khanselana, dzi tshi khanselana ra salelwa nga 1 nga ngei nṱha, nga fhasi ra salelwa nga x minus 1 minus into 1 divided by x minus 1 x plus 1. Therefore ra
tevhedza mulayo une wa sumbedzisa uri ni a over b minus c over d musi dzi base dza nga fhasi dzi sa fani dzine dza dividewa ngadzo, zwi amba uri ni d i ḓo thaimisana na a, b ya thaimisana na c, dza fhedza dza thaimisana nga tshadzo nga fhasi. Ra zwi ita hezwiḽa zwithu, ro no zwi ita nga ngei nṱha dza ṱusana x into minus 1 x minus 1 dza ṱusana dza khanselana, sorry, dzi tshi khanselana ra salwa nga x plus 1. Nga ngeno fhasi ra dzhia highest common factor ine ya vha uri ndi x minus 1 x plus 1, zwi amba uri iṅwe na iṅwe ra nga fhasi yo representiwa. That's why ro dzhia x minus 1 nthihi ra sia iṅwe ngauri zwi amba uri yo representiwa. Ri tshi tsela nga ngeno fhasi ra sumbedzisa uri ni murahu ha x plus 1 zwi fana na musi hu na 1 hu ḓi tou ṱa 1 a huna need uri ṱwe tshi khou ṅwaliwa, so ri khou ṱoḓa u expanda brackets u i remove. Zwi amba uri x plus 1 i tea u thaimisana na 1 i re nga nnḓa, ra salelwa nga x plus 1 minus 1 all divided by x minus 1 x plus 1. Therefore 1 minus 1 dza ṱusana nga tshadzo, ri a swika phinduloni. Ndi zwezwo zwe ra vha ro vha farela kha ḓuvha ḽa ṋamusi, ri tshi ḓo dovha ra ṱangana hafhu kha dziṅwe tsumbo.